بری چند سالان لبه داره لسر اکرانا خانی تیوی ما بویرا تصفیه کرنا علی حیدر قیطان اشکره کر و هن دتاین وی هورگولین وی بویرا هانه ما جرای گشتیر رابا کر و بود پشتی ما چند سالا ریخستنا PKK یان جی تفگرا خاپوچی دو کنگره خویا فسخ کرنه ده آداوی اعلان کرد که علی حیدر قیطان نلجیانه علی حیدر قیطان هاتی کشتن رضا آلتون نلجیانه رضا آلتون هاتی کشتن یک ده 1018 یک جی 1019 ev 6-7 sale ev bûyer ev her du bûyer PKK ji pêş raya giştîrê veşart bû nûka eşkere kir di dema yanî di gelek nivîs û vîdyo û şiroveyê xwe de çi li ser ekranê Xalî TV çi li dervayê wê min pirsa Mustafa Qaraso jî kir gelo Mustafa Qaraso li kur e Muzaffer Eyata li kur e li gorî agahiyên gîhaştin Xanî TV û ev agahî serê sedî not û neh bêhnok not û neh rast Mustafa Qaraso jî hat kuştin di erebeyekî de di seyarekî de nêzî Silêmaniyê ew sê hebên din wî re êrîş li hemberî wî tê kirin êrîş li hemberî erebê tê kirin ne ku dronek hatiye lêxistiye êrîş li hemberî erebê wekî kemînekî wekî pusiyekî jê re hazir kirbûn erebe jî teqil dibe kesek jê yanî her sê kesê ku bi Mustafa Qaraso re tên kuştin çara nûsa Mustafa Qaraso nediyar e serê sedî neh bêhnok nod û neh ew jî hatiye tasfiye kirin ev enformasyon dema ku ji me re hatin me piçekî çavkaniyên xwe ji derên xwe lê Bakurê Kurdistanê di nava rêxistina PKK de me piçekî ê mesela hanê şopan ji bo ku em vê bûyerê tekez bikin û bi rastî encamên me bi dest xist negatif bûn yanî çawa negatif ku erê rast e ku hatiye kuştin û eger sînaryoyê PKK derkeve wekî çîroka Elî Heydar Qeytan ka piştî salekî piştî du sala piştî çend sala PKK eşkere bike kuştina Mustafa Qaraso dronek hatî lêxistiyê em ji niha de dibêjin li ser ekranê Xanî TV ji bo temaşevanê Xanî TV ji bo raya giştiya Kurd raya giştiya Tirk derewên PKK nerast yani ev dron miron ji niha ve bere PKK di sînaryoya elankirina kuştina Mustafa Qaraso de behsa dronan neke behsa tiştînê din bike ev ji aliyekî din li gorî ev enformasyonê ku gîhaştine me em jî niha bi we re parve dikin û eger nerast be bere kejeke û Dew Partî û Çeqilmaz Partî van enformasyonê hane bêjin nerast e Mustafa Qaraso derkeve li ser ekrana biaxive bi deng û reng û zindî û bêje Mustafa Qaraso bêje dîroka roja qeydkirina vîdyoyê eşkere bike bêjî ji bo ku em bêjin ev enformasyon nerast in yanî usulê wê heye usulê ku tu enformasyonekî nerast derxîne heye gerek rêxistina xapoçî van usulê hane bicih bîne li gorî van enformasyonê ku me bi dest xistî
çîrok navxweyî ye. Çîroka kuştina Mustafa Karaso navxweyî di hundirê rêxistinê de ye. Lê ez jî dikarim lê zêde bikim ku biryara tasfiyekirina Mustafa Karaso biryara Apoyê, Apo û Mîtê bi hev re tasfiyekirine, biryar stendine, lê ê ku vê biryara hane pêk aniye rêxistina PKK'yê ka dibû ku Sabrî Ok berpirsê yanî pêkanîna vê biryara hanê be yan jî helbet Cemîl Bayîk di meselê de ye lê ê bi şêweyekî dîrekt vê qerarê vê biryarê bi cî aniye û Mustafa Karaso kuştiye yanî dibin ekîba Cemîl Bayîk de ye ka Sabrî Ok e ka Duran Kalkan. Ev tişt heye. Biryar biryara Mîtê ye, biryar biryara Apoyê ye. Çima ez vê dibêjim ji ber ku berî çend mehan Mustafa Karaso dema ku ev çîroka diyaloga Apo û Mîtê derket û ev pêvajoya hanê, Mustafa Karaso di daxuyaniyekî xwe yê tund de û ev daxuyaniya Mustafa Karaso bi teklîfa Cemîl Bayîkên yanî kesekî bê Cemîl Bayîk nikare tiştekî biaxive. Li ser ekranê medya haber û medya xapoçiya medya PKK derket got ku dewleta Tirk teklîfên bê exlaqî li me kiriye. Êrişî dewleta Tirk kir û bi şêweyekî nedîrekt jî rexne li Apo kir. Ev diyaloga di navbera Apo û Mîtê de ev pêvajoya lihevkirina di navbera Apo û Mîtê de li gorî nirxandina Mustafa Karaso ku tiştekî bêexlaqî teklîfekî bêexlaqî ye û rêxistin qebûl nakin. Em li wilo beşekî bi bîr bînin yanî bi bîra xelkê bînin ew hevpeyvîna ku Mustafa Karaso kiribû û li ser medya PKK'yê hatibû belavkirin û jî dikarin lê vegerin. Uçaklardan gerilla alanlarına teslim ol çağrısı yapıyorlar. Şu utanmazlığa bak yani. Nerede samimiyet? Ya bu gerilla size teslim olur mu yani? Bu yani çok ucuz gerçekten kahramanlık. Bu aynı zamanda böyle bir süreci sabote etmektir ya. Sabotajdır. Böyle bir durumda biz de ne yapıyorsunuz diyebiliriz. HESE Halk Savunma Merkezi de gerilla komutan ne yapıyor diyebilir. Tutum alabilir ya. Daha farklı bir tutuma girebilir. Bu açıdan tabii ki gerilla onlara şunu söylüyor. Siz böyle yaparsanız buna karşı fedailer savaşır. Sonuna kadar savaşır. Böyle saldırarak sonuç alacağınız bir toplum yok. Bir mücadele yok. Bu yönüyle tabii ki gerilla onlara cevabını veriyor. Gerekirse böyle devam ederse açık söylüyorum daha sert cevaplar da. Wekî wedî çawa bi şêweyekî tund Mustafa Karaso diaxive. Di hinek bûyerên dîrokî ez ê bi bîr bînim û kesên ku alaqeya wan têkiliya wan pêwendiya wan bi van bûyerê han heye nas dikin yanî. Bahoz Erdal di 2050 de daxuyanekî da ew jî wilo rexne li dewleta Tirk bû û rexne li hin daxuyaniyên Apo bi şêweyekî nedîgirek. Ka zimanî wî şemitî, ka çawa bû, ka hinek wî dehbda bû, hinek wî trimpe kirbûn, wî germ kirbûn, hinek daxuyanî da bi biryara Apo li rêya parêzerê Xapo Bahoz Erdal ji serokatiya baskê leşkerî ê PKK hat rakirin Nûreddîn Sûfî anîn cihê wî. Nûreddîn Sûfî ew jî hat tasfiyekirin û niha heta roja îro PKK elan nekiriye.
ده فيديوين خواه دست بريدم بحثا مظفر عيطاجي كري قالوا كونغري كي بفي رنگي بفي شوازي چما مظفر عيطا حاضر نابه اوجي لقال مصطفى قراسو نخويابو نا لبشي كونغريا كتبن ريفابريا مراد كرائيلاند خويابو نا دبشي بكونغري كتبن ريفابريا جميل بايق ده خويابو يعني مظفر عيطا يكي كيفنه وشاهد زواج كثير يلدرم وآبوي يكيش كادروين كيفنه اريت هندري وكي قال كيفالا يمجيتنا يكي گنديه گندی کی چوا گندی کی خو آغا دبینه د زندان جی ده اب مالبو د زندان وكي آغال خود نري گرتين پککی گرک حمو خزمت جير بكن بفي شوازي نزيكي حوالي خود بو ناوار خستني جي ده دركت وكي آغا حمو تشت جويره کسایتیه کی وکی مصطفى قراسو کسایتیه کی وکی مظفر عيطا گرک ده کنگر ده حاضر ببونا ما ناسكر سدمي نه حاضر بوینا نه بشدار بوینا مصطفى قراسو کو بری کنگری به چند روزا هات تصفیه کرد لی مظفر عيطا چارنو ساوی ندیاره گمان هیه گمان وانا نه انفرماسيونن گمان هيكو مظفر عيطا اوجي ده عربي دبو بمصطفى قراسو ربو گمان نه اینا ما نشو باندی به مسئله هانه که گلو چوقی سراستی یا نراسته لی بویرا مصطفى قراسو از کارم جواره تکز بکم يعني کو سري سدي سد بوير قومية وسري سدي نوتنا بهنوك نوتنا مصطفى قراسو هاتي كشت نلجي يعني ناد اندري رخصني ده وكيمو قوتي كسن كل همبري آبو هناك تشنا بيجن هناك دا خياني بيجن إيريش لهمبري وان تيكرن جمديا پكيكي گروبا ميتي آد اندري مديا پكيكي ده إيريش لهمبري وان تيكرن صلاح الدين دمرتاش دماكو دا خياني خوغاب پشت آبت بری دوگوت امی پوتا کیش زیر جا آپور چه کن هاد بجن نا ام تو پوتاش آپور چه ناکن ولو آستا دوگماتیزمی لجم صلاح الدین دمرتاش پرچه کی داکت ایریشی صلاح الدین دمرتاش کرن لسر مالپرا استخبارات پککی اللي قولين ایریشی کی تندوی خاين اعلان کرن وكي شوپاجوی شاهين دونمس وی اعلان کرن نتنی ولو ده 1016 بری وان دا خویانی هانه بری که صلاح الدین جواره گرتن لدوسلدورف لویدری صلاح الدین دمرتاش لیدان خوار بری وان بویری هانه ده نوتو نهاده عثمان بای دمر لشارداریا آمده جبر که عثمان بای دمر گوتو بود نما چکا نما ده 1000 نهاده دست بگه قوناغا دیالوگی وی چاقی کرد آچلمه دموکرات کی که آچلمه اونو زانم چو وانچی رو میرو گهانه عثمان بایده من هنک دا خویانیه نورمال دا ایریش لهم بری ویهاد کرن و چوبچیه که ده بلدیه ده چغله لپرسینه به عثمان بایده مر لکر او چوبچیه هانی عثمان بایده مر جی خست لیدان جی لی خست لی او چوبچی دفجه پککی برداین حال آلمانیایی و عثمان بایده مر حتی نها وکی مرتبه لدفوزرنا آپوچیا دخو و شاباشش آپوچیا دخو بشتی او لیدانا که بورن او لیدانا که ده 10,000 نهاده ده آواهی بلدیا شارداریا آمده او لیدانا گران خوار او حقارتا مزن جيت جدستي PKK بأمر تعليمات PKK بأمر تعليمات آبو بتندي
لهم بری عثمان باید امر آخوی گوت هر کس حدی خوناز بکه هر کس کاری خوناز بکه باشه یعنی کسی این کلهم بری آپو بری جیو نهاجی و سبه ای دهندری ریخستنه ده خودی هلوست من تین تصفیه کرن دما 10 سالا 10,000 جیده بویرا خوکشاندنا در وای سینور برپرسین PKK el Dersim'e Hamili Yıldırım Kazım و İsa her du biryara apo kabul nekirin. Ne pejrandin êriş aliyê rêxistinê çêbû rêxistin İsa kuşt Hamili Yıldırım jî dîsa vegeriya nava rêxistinê dîsa hat kedîkirin dîsa hat xesandin û dîsa vegeriya xapoçî helwesta apo bi vî rengî ji berî jî de hîna ji salên heştê û di dua kongreyên heştê û di dua kongreyên PKK bê kuştin û bê tasfiye tune ne piştî kongreya yekê 1978 di 1979 de Celal Aydin hat tasfiye kirin piştî kongrê bi demekî Kurd yani Celal Aydin ku kadrekî pêşeng bû di nava PKK de hat tasfiye kirin piştî kongrê di dua 1982 Enver Ata û Çetin Güngör hat tasfiye kirin berî kongrê sisiya 1986 Masum Korkmaz hat tasfiye kirin û piştî kongr jî hin kadroyên dinê PKK ên pêşeng hatin tasfiye kirin em ji bîr nekin berî kongrê sisiya di yekê gulana 1983 Mehmet Qeresongir jî hat tasfiye kirin berî kongrê ev di navbera kongrê di dua û kongrê sisiya baş e di kongrê çara jî de tasfiye û kuştin çêbû Mehmet Cahit Şener hat tasfiye kirin piştî kongrê çara di ê5 jî di bi vî rengî heta ga em werin kongrê fesexkirinê ê di sala 2000 de û heta em werin kongrê fesexkirinê cara duwemîn ku 2025 de kongrê PKK bê tasfiyekirina kadrowa tune em vegerin dîroka rêxistinê dîroka PKK li kongreyê binerin bi vî rengî mebesta min ji vê meselê ku ev kongrê ku çêbû ev kongrê fesexkirinê çêbû gelek navên ku dewleta Tirk gotin wan tasfiye kirine dewleta Tirk îtiraf kirî xwe min kur hat wekî Abdurrahman Çadir jî wekî Engin Qaraaslan Heyder gelek van kesên hanê ku dewleta Tirk li xwe min kur hat got me êrîş wan kiriye li Qamişlo li Rojavayê Kurdistanê hatine tasfiye kirin vana dendirê kongrê de hazir nebûn heta niha PKK rêxistina PKK Engin Qaraaslan û Abdurrahman Çadir jî wan elan nekirî kuştina wan elan nekiriye ka wê bi çi rengî ji niha medya PKK wan elan bike çîrokekî wilo çê bike û bibe kûrkûr û li dewra Ahmed Dicle û Medenî Ferho ew zambota û çûrk û muûrkê medya PKK û sosyal medya PKK û rabin kûrkûr û li dewra wan û xwexin û hevalê Esad Feraşî nizam xêra Xwedê bû û çira şîr bû zêrê zer bû û hevalê Engî Qaraaslan nizanim pehlewan bû û Harûnê min westiyayî Heyderê min westiyayî berê Xwedayê çiyayî yani bi vî rengî hanê wê çîrok û çêrvanokan û tirîş û benika bi vê bûyerê vekin û xapoçî jî hene xapoçî jî wê iqna bibin
بوان دروين هان اقناع بن كي ور شوان ربيج شيار بن فكك هقوا صوت خابينه هقوا صدروال ودك ما حتى كنجي وني نوافي قولا جنيدة بن ما حتى كنجي وني دروي فكك وني باور بكن يعني كي ور رخنه بك وبچكي چاوي وان بك چاوي خودگرن و ايريش دكن ايريشي شرف و كرامتا انسانا دكن ايريشي ناموسا انسانا دكن تشتكي نائل از گلک چارا يروبروي وان ايريشي هانتين و اجيل وان بدگرين يعني اي كجمر بيج بحثا ديا مبكز دبيجم دياتا و خوشقاتك بوكي كرد النفيزكار و روشنبيري و نفيزكاري ذاتين مالكي وكي كردكي کسایتیا نویسکار کسایتیا روزنامه وان هوشنگ تلبر بسکنه و هوشنگ کرد برسوایی بید از ببیرنگیز برسوه جدید یعنی برسوه کی بعاقل از ندم برسوه کی ورو خواستن کردواری و جبوك مرب يعني مرب بوان بدن اسكرن كو افتش تهي ام دكارن في برسبن از دكارم جمنتي از دكارم ايكو دبا ويج ناموس و رومت و كرامت هم از ناموس و رومت كرامت اوي واسرو كي بيتي خلاف حريه ناموس و كرامت خلق ناقص ارزانه ام نقاشا سياسي دكن ام رخنين سياسي دكن وين دكارن بأدب بأصول بأخلاق برسبتن سر چاوا وين جدرواي أدب وأخلاق وبشيوكي بيريزين يزيك ببن وني برسبي ببينن ودي تيجي وني هنا شي ببينن ما بس مش في مسألة اف برادري هاني اف كسايتيا آبوچي كسايتيا خابوچي شما ببيرنگي